Lok Sabha-a eptu leader Rahul Gandhi chuan Union budget sawihonaah BJP-a chhaih buai hneh hle-a. Nimin le nizan lama India ram thar lar ber chu Rahul-a thusawi le BJP-ten an chhanna chungchang ani. Vawiin chu India ram politics si han chai ve le don te ang. July ni somthum sang ni somni pali tho le ni ani a. Bahzar thir tu te chibai ule. Nimin khan Lok Sabha-a Union budget sawihonaah hun manani a. Eptu leader Rahul Gandhi chuan budget halwa ceremony a namhnoi hnunga mu velo thu asaya. Asoila hian Union Finance Minister Nirmala Sitharaman chu anui azahlea nui chungin hmaya hupa. Helai video hi nizan khan internet lama alar hle ani. Budget halwa ceremony hi budget siam zo no Minister in Parliament ta budget a pharma siam man thinani a. Hemi hun chung hi ni somvel ani tlang puya. Heti chung hian Finance Ministry a thok tu te chu Finance Ministry building a omtir vek an ni thina. Budget an siam zo lom na hun mangin eitur ji sang nen Minister Vawiin hun nuam tak an mang thina. Ani na taka chuan heti anga an ti na chan chu chakzo kan nan tho theina le hun ma budget chungchang a thil poimo a leak out lo nana ti ani. He halwa ceremony a hun an manglai thalak hi Rahul Gandhi chuan Lok Sabha-a hian keng langin Speaker chuan thalak keng lang lo tura ril nuwa da thale in he thalak a hian officer som ni an langa anjinga hian pakhat chi OBC a omani atia hetila hian Finance Minister Sitharaman chuan nuiza in sum chungin hmaya lo hupani Congress wai tu Rahul Gandhi chuan Sitharamani omdan chu mu in Finance Minister nuya za a azia lo hle mai madam he thil hi nuina chi ani lo chin thliarna lam thilani a India ram soi dang lam theyani atia Union budget chu sumdong lian te vul tumna mi puiro rel na ram soi chhia a party pakhat choivung tumna le sarkar agency te din munril tak tar lan na ni atibok Lok Sabha-a Rahul Gandhi thu soi hi changin BJP National General Secretary Organization BL Santos chuan exa post siamin Rajiv Gandhi Foundation Board member te thalaka posa he thalaka hian Sonia Gandhi, Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi, Prime Minister Louis Manmohan Singh le Finance Minister Louis P. Chidambaram te an langa. Heng ho zinga hian tu ber hinge nam hnuai hnung zinga mi ti in na zotani. BJP IT Department ho tu Amit Malivia po in. Congress chun nam hnuai hnung tengai tha tu ani ti in. Sangha zakwa som nga pasaria siam to. Kelkar Committee Recommendation for Backward Commission mangdu lava thugrutu chu Congress anni. Kumsang ni sompariata OBC Commission dan puya tel tu chu Prime Minister Narendra Modi ania. Congress in nasa taka an daw chungin Modi sarkar in atilo tlingani atibok. Rahul Gandhi chuan NDA sarkar in India ram sipai dan thar siam. Agnipat scheme chu na taka soi selin Defense Minister Rajnath Singh nen anin niala. Rajnath Singh chuan leader of opposition Rahul Gandhi chu miril ruai koi tuma thudik tok lo vor dara apu ani. Budget sawihonaah thu soya Rahul Gandhi chuan agnipat scheme chu India sipai tele an chung te rok tu ani ti in sumle paya din mun hima om India sipai te chu he scheme hi an roka anza omna chu sakani atia agnipat scheme noya India sipai ten pension an nei to lo ti soin he scheme hi sarkar laipu in India ram thalai te angai saklo zialan tir tu ani atiani Defense Minister Rajnath Singh chuan Rahul thu soi chu Finance Minister Sitharamanin achan tur thu soin Rahul chu agnipat scheme chungchanga thudik tok lo soi thin le mi puite hruai koi tuma thu soya apu ani tu thlatir po khan Lok Sabha-a Rahul le Rajnath Singh te hi agnipat scheme chungchanga hian an lowin nial vak to a Rahul chuan agnivir pakhat palpo bomwanga thi chu sarkar in angai tha thu le achungten zangna dom nan don lo thu asaya Rajnath Singh chuan indona tel agnivir thita chungte hneh na sarkar in chengwei bel chekhata pek thu soin Rahul chu mi puite thudik khril turin angen ani Rahul Gandhi hian Prime Minister Modi kai roi NDA sarkar chu na taka bein Hindu sakho betu te thon thuro pui Mahabharata a sipai kalphungin BJP chuan ma an la ni in asoya BJP symbol lotus pangpar po manlai sipai in rem dan nen ate khin bokani
Rahul-a chuan Mahabharata sipai in rem dan kalphung zuin BJP chuan India rama hlauna boruak an siam mek ani atia ngun taka ka zir hnuah he lotus formation chhia hi Mahabharata sipai formation chakraview kha ani kumzabi somhni pakhatna hian India chu manlai sipai kalphung angkhan Prime Minister Modi Vawiin lotus symbol chu an omatar langin India raman hruai mek ani atia Mahabharata indomi sipai huaisen abhimanyu tha ani theinan mi parukin inthurualin thangan siama chutiang che chuan tuna hian NDA sarkara mi parukin inthurualin India ram hi an enkol meka chung mi paruk te chu Prime Minister Modi Amit Shah Mohan Bhagwat Ajit Doval Ambani le Adani te anni atia he thua soizo che hian NDA MP te an ron auna samaya Speaker Om Birla ron inrolin mingmal soi chua politician nilo tarlan chu parliamentati dan phunga nilo ti asoya Rahul Gandhi chuan idu chuan National Security Advisor Doval le Ambani le Adani te ming hi ka payang atia BJP a chuan mi pakhat che Prime Minister ni tum nga ma oma voina hian Defense Minister hian Prime Minister ni tum ve se boina lian tak achuak nga launa chu ma jing nga lang enga tinge BJP ka thian te hian an hlau tlat minister te poinan hlawa lo nei tu te poinan hlau na thok tu te le thalai te poinan hlau thong enga tinge mi zong zong in an hlau India ram hi engwang nge hlauna thlara wina tuam mek kumzabi somhni pakhat na chakraviwa chuan India hausak na hi mi panhi kuta meka sarkar agency CBI ED le IT te chu ral thuama man an nia politics a thunai na phong vuan tu te nen heram rok tur hian ma an la mek ani NDA sarkar hian mi puite hi sipai tha tak abhimanyu kha emo an tia ma se voina mi puite hi Arjuna anni he sarkar chungrila midik lo tang rual te hi an la thiat fai vekang atibok Rahul Gandhi chuan budget thara chuan agnivir te tan ham thatna da anilawa lo nei tu ten an thlai thar leina tura minimum support price an dil na po ngai thla ka ni lo he budget a hian lo nei tu te tan ham thatna a om ka be seya thalai na zong mek te tan be sei tur a om ka be seya ma se sumdong lian te vulna budget ani hi alung che thlak tak zetani atibok Rahul Gandhi an Ambani le Adani te mingalam ri le nuwa speaker chuan politician nilo mingalam chu khak le in ruling le eptu MP te ani naw boina sa hlea Rahul-a chuan heng mi panhi te hi an ming soi lovin an chanchin engtin nge ka soyang A1 A2 ka ti mai don amni heng mi panhi te hian India rama nalian le poimo zong zong an thoka an kuta he sarkar hi ein ngatani atia Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju chuan Rahul Gandhi chu house in kai hroina dan hrelowa apua Rahul-a chuan Rijiju chu India ram mi house pahne Ambani le Adani te ron chana pu letin apu ten titura thuan pe kanga Ambani le Adani te thawanga hau chu a riat thiam thu a soizui ani India ram politics angai noma keniang duang chuan an thu soi kan riat thiam vek lo awangin angai nom na kan soi chuak thiam lo zok ani engpo ni se congress ruai tu Rahul Gandhi po tuna chuan politician puitling tak ani veta ti alanga NDA sarkar tram thumna khalngil turin eptu leader thatak kan nei ta ni in nalang Bahzar lo thira wangin kan lo me